Sabahınız hayırlı olsun saygılı seyirciler. Tabir yeni laflık zenginletti sözlüklerin fondunu tiparlandı. Yeni danışmak sözlük Rusya Gagauzya istoriyası hem kulturası için. Onun avtorları Tatyana Kiryakova hem de Svetlana Romanova stüdyamızda. Bugün Svetlana Romanova. Sabahınız hayırlı olsun Svetlana. Sabah hayırlı olsun. Nasılsınız? İsla meraklıyım ki çıktı sonuna bizim işimiz. Bugünlerde kağıdın prezentasyası oldu. Bilim Araştırmak Merkezi'nde teklif ederim bakma nasıl geçti prezentasiya. Sonra stüdyamıza döneceğiz. Danışmak sözlük 140 sayfayla bu автор duetin barabar çalışması. Bir yıldan ziyade bilimciler Svetlana Romanova hem Tatyana Kiryakova işlediler sözlüğün hazırlamasında. Alarak hesaba Gagauz bilimcilerin nasatlarını. Burada toplu terminler historiyadan, ekonomikadan, hak uğrundan hem başka sferalardan angılar gösterirler Gagauz halkın yaşamasını. Avtorlar urgularlar hani bu dil sadece verilmiş sözlük ama danışma sözlüğü angısı yardım edecek öğreticilere, studentlere hem araştırıcılara. İlkin koyulduğu plana koyma sözlüğe yakın 40.000 laf hem termin ama Gagauz bilimcilerin recenziyalarından sonra lafların sayısı azaldı. Bu takım çeketti iş başka projekte haberledi sözlüğün avtoru Tatyana Kiryakova. İş meraklıydı. Nicede her bir iş, her bir sözlükler. Çalıştım ben sıkı çevirirken Petr Afanasyevich Batar'ın. Hani doğru her bir terimine doğru uydurma Gagauz lafını hani anlaşılsın hem Rusça hem de Gagauzca. Önce söyledi Svetlana Yakovlevna bizim açıklamalar onlar da var Gagauz dilinde. Maketimiz de may hazır. Umutlanırsa hani bizim olacak finans da kolayımız onları tiparlama ileride. Bu gelinlerde bakmayarak hani sözlük daha tiparlanmadı, avtorların kolektivi temsil etti onun konsepsiyasını bugünkü prezentasyada. Olaya çok üretici, bibliotekacı hem araştırıcı geldi. Hepsi kimişler Gagauz dili hem kulturasının. Biz hani çok sıra gelir bize davranan Rus sözlüklerine. Olmuştu bize daha kolay olacak bulma hızlı terimleri. Da terimlerin de manaları verildi. O da İslam. Тематические словари есть, мы иногда... Biz kemerkere deneriz. Lazım vakit kaybetmek lazımlı lafı bulma ama o orada yok. Ama böyle açtın da buldun. O küçük uygun 140 sayfa ama bir sayarız hani o faydalı olacak. Он принесет большую пользу. Я думаю, что вот то, что на русском. Rusya Gagauzya pek sorumlu olacak. Başka türlü yokunca olsun. Tematika sözlükler var. Öğreticilere faydalı olacak. Magistrantlara faydalı olacak. Onlar da predmeti öğrenirler. Onun için çok vakit almış ama güzel bir iş, büyük bir iş yapmışsınız. Bilim Araştırmak Merkezde urgularlar hani sözlük yardım edecek dil sadece üretmekte ama bilim işte de. Нам важна обратная связь. Поэтому вы имеете продукт. Sizde var kağıt angısı ilk kırlangıç. Halizden şimdiye kadar bizde yoktu kolaylık danışma sözlüklere üretim hem bilim araştırmak prosesinde sözlüklere angılar yardımcı olacaklar anlama Gagauz halkın historia, tradisiya hem kultura bağlı lafların manalarını hem onların faydalanmasını. Sözlüğün tirajı 300 egzemplar kurar. Onu niyetlenirler vermeye Gagauzya okullarına hem bibliotekalarına. Svetlana Yakovlevna gene sizi tebrik ederim, kutlarım bu güzel çalışmalarla. Bütün komandanızı kutlarım. Bir yıldan ziyade çalıştınız. Ama diğerler büyük çalışmalar bu büyük iş. Ama en önemli ideya. Nasıl doğdu ideya bu kağıt çıksın yüzeyden? 2021 yılda biz ceketek işleme okullara diyene çıksınlar okul kağıtları. Historia, kultura hem adetler Gagauzların. Bu komandada işledim ben 5. hem 8. klaslar kadar. Da açığa biz bu okul kağıtları verdik şkolalara. Orada bize söylediler
O zaman bize söylediler hani bu pek isla ama bize lazım da olsun yardımcı materyaller. O zaman toplandılar heminden. Hepsi kim yazdı kağıtları da Irina Anatolyevna bize koydu öyle bir niyet lazım. Çıkarma hem tiparlama sözlük hem okul kağıdı, nerede olacak dokumentler, nerede olacak interviewler ki bunlarla yöneticiler işlesinler orokta. Hem bana koydular öğreniyet. Sen işlersin uşaklarla, sen metodikayı geçirirsin, oturursun da bakarsın nice varınca nasıl formada çıksın sözlük. Bu sözlük gerçekten başka formada değil, sadece Rusça, Gagauşça lafları ama var ta lafların manası da. İlkten ben oturdum, işledim 3 ay okul kağıtlarla, onlardan çıkardım hepsi lafları, angları var yönemli laflar bu rubrikada. Sonra oturduk Tatyana Ivanovna'yla da o baktı nasıl var laflar kağıtta, sözlükte nasıl yok bulma onların manalarını da ben çekettim işleme temaya göre toplama lafları açan bitirdim bu işi bu yıl 2024 ayında gittim ikinci okula Vera Afanasyevna'ya da istedim o bana yardım etsin, baksın. Hepsi mi var, hepsini kapladık naşı onlar, o laflar angıları, onlar urokta, angılarının urokta çalışırlar. O vakit öğreticiler otpuskadaydı da Vera Afanasyevna der, ver bana 2-3 gün ben toplayacağım o öğreticilere angılar yardım edecekler da oturacağız işledik. Sağ ol hani öğreticiler bakmadılar kendi vakitine. Biz merkezde oturduk, işledik bir hafta beraber da onların yardımıyla çıktık o sonuna hani lazım. Dil temalara göre ben topladım lafları ama hep bir sözlükte çeketme bukvadan A hem bitkiyadık. Da öğreticiler bana koydular öyle bir nasat hani lazım olsun sözlükte hem personaliyalar. İnsanlar Gagauz halkının historiasında hem kültürasında angızlar kendin çalışmalarla ilerlettiler historiyı hem kültürü. Bu pek zordu bana diyene hani bunu koyacaksın. Küsmesin başkası hani onu geçtin. Da Irina Anatolyevna öyle ısmarladı. Sen buluş bu insanlarla da ona sana yardım edecekler. Kimi lazım da ekmeği orayı sözle. Bu hem bir öyle zordu bana iş ki var benim de uroklarım da hem uysun insanlar da beni kabul etsinler, laf etsinler benimle buluşsunlar. Hem
Yardım etti bana çok Tatyana Ivanovna. O bir büyük profesyonel Gagauz dilinde, filologiyada ince koyma hem lazımdı. Açıklarız terminin manasını lazımdı. Öyle olsun hani anlasına uşaklar 5. 6. klaslarda hem 9. klaslarda bu pek zordu ki ben bitki yıllar işlerim pek büyüklerle. Buna da kim yardımcı oldu? Üreticiler? Bunlar yardımcı oldu üreticiler de hem açardım pedagogiki hem psikoloji göre burada 10-12 yaşında onlara öyle göre lazım. Öyle bunlara lazım. Hem bana yardımcı oldular bizim kolejin üreticiler Gagauz dilinde. Галина Дмитриевна, hem Anna Danilovna, anglar işlerle hem küçük uşaklar, şkolniklerle hem büyük klaslarda da onlar getirirler Gagauz literatürü hem orada vardı çok termin angları uyarlı bize bir historiada hem kültürada. Hem fevralda açan hepsi topluydu. Nice bize adadılar yapma. O zaman kurdular bir grupa recenzent Diana Evgeniyevna Nikolova, Anna Danilovna Sukman, hem Ekaterina Gennadievna Derevolkova, Екатерина Геннадьевна üretici историяда, Anna Danilовна Gagauz dili hem literatüra hem Diana Evgeniyevna tarihçi orada. Onlar toplandılar da beraber baktılar, her bir bukvı, her bir sözü baktılar. Onların yanındaydım ben de, onlar naşı söylediler lazım doğrultma, naşı lazım ta ekleme orayı hem sonunda da çıktı naş var. Bu proses kolay değil. Nasıl öyle bağlantıları kurdunuz hem üreticilerle hem redaktörlerle? Çünkü kağıt küçücük ama çok insan buraya katıldı. Yani bu sözlük çıksın üzere. Ben işlerim Gagauzya'da 1988 yıldan. Hem bilirim çoğunu kim getirir historiyi, kim getirir historia hem kültüra Gagauzların var benim de Hem dostlarınız? Dostlarımız var hem onlar kimi ben ürettim üniversitede. Bu bağlantılar da verdi bana dost. Çok dost. Anglara yaklaşardım da birisi de döndürtmedi bana. Beni geri çevirmedi, söylermedi. Hani yok nece yapayım bunu, yok bende vakit. Hepsine kime danışardım, hepsi. Öyle deme, bu sözlük öyle daha da pek kayboluşturdu sizin bağlantılarınızı. Öğrencilerden, üreticilerden de çıktı yüze bu kağıt. Onun sayfaları 140 sayfa var burada. Da 140 sayfa. Aha, ama sanırım ki vardı nasıl olsun daha da çok. Vardı olsun daha da çok ki Tatyana Ivanovna işledi, çıksın onun ikinci parçası Gagauzca Rusça. Hem o hazır. Bu ikinci sonu. Hem yani bize öyle koydular
не 140 sayfa. O ekleydi Tatyana Ivanovna ikinci parçasında bizde olacaktı где-то 300 sayfa. Buna lazım para, buna lazım versine izin bu olsun. Hepsi uyar paraya. Çünkü ben biliyorum hani vardı 40 binden ziyade termin angılar lazımdılar gerisine biriydi girmediler, onlar seçildiler. Но сокращение терминов тоже произошло по той же причине, что был определен объем, с одной стороны, и после этого, как говорится, через решето мы просеяли и убрали те понятия, которые есть уже в словарях, которые вышли до этого, экономических терминов, юридических терминов, в помощь ученикам гимназического цикла, лицейского цикла. Вот в этих тематических словарях по духовно-нравственному воспитанию, по физвоспитанию, по музыке. И вот для того, чтобы сохранить вот именно те термины, касающиеся истории, этнологии, которых нет в этих словарях, именно это и привело к тому, что русско-гагаузская часть составила 140 страниц и стала основой для выхода этого словаря. Несу önemli terminler burada var, несу temalara, bölümlere göre. Ну, если мы будем говорить, то здесь специфические термины, которые касаются общественно-политического развития, которые дают возможность охарактеризовать тип государства, форму управления, политический режим, органы власти, какие есть. Также здесь есть термины, которые касаются ремесла, потому что до практически Второй мировой войны как такового промышленного производства у нас в регионе не было и долгое время оставалось на уровне ремесла и мануфактуры. Это тоже очень важно, что дает возможность раскрыть именно характер хозяйственной жизни и в основном развитие, то, что мы говорим, домашних ремесел, потому что практически в каждой семье производили то, что нужно было для потребностей семьи. Вот это вот особенность была развития гагаузских сел 19-го, начала 20 веков. Ну и также здесь огромный пласт терминов, которые связаны с этнологией. Говоря о культуре, обычаях и традициях и не владея этнологическими терминами, это очень тяжело. Кроме этого, здесь включены слова, термины профессиональные, которые изменились в течение эпохи, трансформировались. И их значение немножечко поменялось, потому что иногда мы слышим, ребята в речи упоминают те или иные слова, называя свои действия или действия кого-то, а когда спрашиваешь, а что же значит этимология этого слова, происхождение, вот ты его назвал так, а насколько это правильно так? И они стоят и смотрят и говорят, а что оно по-другому может как-то использоваться? Вот, допустим, мы говорим исторический источник. И первое, что на память приходит, это родник. История История Сазанталары. А здесь разнообразные есть и тоже есть особенные. Как мы говорим, ключ к разгадке события. Первое, что приходит на ум, ключ. Анатар. Анатар. Но это совершенно в другом взаимоотношении. Ну и кроме этого упор был сделан еще и на то, что исторические понятия не всегда содержат одно слово, а может быть и два, и три. Вот это тоже сложность. И вот здесь вот мастерство Татьяны Ивановны как раз и проявилось,
что она очень скрупулезно подбирала те понятия, те термины, те слова, которые есть в гагаузском языке, для того, чтобы не исказить смысл и правильность их использования. Ну и пожалуй, также одной из сложных составляющих, когда мы работали над словарем, это было не подменять гагаузские термины из других тюркских языков. И для этого приходилось общаться вот со специалистами, практиками, а также иногда обращаться к людям преклонного возраста для того, чтобы в их арсенале найти то или иное значение. И мне кажется, что это то, что нужно особенно нашим будущим учителям гагаузского языка и литературы, вот такая полевая словарная практика бы, это бы значительно обогатило и нашу с вами терминологию, потому что многими словами мы не пользуемся, мы их не знаем, а они-то есть в языке. Bunu isterim sorayım. Nasıl yaptınız araştırmaları? Oldu ekspedisiyalar mı? Nereye danıştınız? Nereye gittiniz? Kiminle çalıştınız? Hani bu lafları bulma hem de o lafların da manalarını bulma. Ну, специально в экспедиции мы не выезжали, потому что, с одной стороны, это время, это нужно определить, а с другой стороны, это все-таки средства и на дорогу, и на проживание. А в основном это было связано, когда проходили какие-то мероприятия, и вот мы были на выезде, старались пообщаться с людьми. Ну и у нас сейчас в старших классах по истории есть обязательная исследовательская работа. И я немножечко, можно так сказать, схитрила, давала задание по исследовательским проектам ребятам вот изучить в своем селе. Вот у вас есть, допустим, традиционное ковроделие восстанавливается, у вас в селе национальная кухня восстанавливается, у вас восстанавливается народный костюм. У кого что есть, вот, пожалуйста, поговорите со своими бабушками, дедушками, с теми, кто работает специалистами. И вот составьте, пожалуйста, разговорник, в котором есть вот эти специальные специфические термины. И потом ребята на уроке защищали этот свой проект, получали за это оценку, а с другой стороны, это и было подспорьем в нашей работе. Ama bu bana gelir bir örnek sizin üreticilerden. Bilirim hani siz de sizin üreticileriniz size ne zaman söylediler. Yaz o insanlar için kimi sen bilirsin, kimi sen istersin bildirme gagavuzları. Да, öyle ki açan onlar gelirler 2-3 uroktan sonra sentyabrda onlar yazırlar test. Hem orada var öyle bir задание, hangisi yaz 2-3 insan için angları istersen bilsinler hepsini. O varınca olsun üretici, doktor, hayvancılık ustası varsa her bir taraftan da bundan da hep vardı çok fayda ki vardı öyle uşaklar anglar bizde yok köyde öyle insan Ama var. ama çekiderle sorma araştırma siz bilirsiniz hani var. Ne kadar güzel ki bu niyet, hangisi gelmiş size sizin üreticilerinizden, hani uşaklara verirken böyle derslerde bir moment hani git ara, git bak, git tanış, senin köyünde sen yaşarsın o insanlardan bir yerde ama sen onları her gün bekimde
öyle hani sabah pek almırsın ama açan sana derler hani yaz bu insan için, anlat bu insan için yüze çıkar. Hani bizde var bizim anılmış ustalarımız, bizde var talantlı insanlar, onları sadece lazım açıklamayı gösterme. Bizde 3. kursta uşak başlar araştırırlar. O lafları, angları varınca getirmeye uşaklara başlasına. Onlarla da işledim, laf ettim. Onlar da angı lafları verdiler. Hem var bizde специальность учитель начальных классов, hem orada var didaktika истории. Hem onlar her bir uşak alır kendine bir tema da ona göre toplar sözlük, resimler, literatura orada çıkışları yapar. Da orada lazım bulsun lafları, hani manaları, lafların manasını Rus dilinde, Gagauz dilinde hem Rumun dilinde. Da işlerken de onlarla çok laf bende. Kendimi arsenala aldım. Hem o lafları angların onlar bulmadılar. Ben onlara söyledim nasıl yapma. Bu araştırmaları Rezdenci laf ettik hani köyden köye gezer uşaklar, siz de gezerdiniz öyle araştırmalar yapardınız. Öyle geldi aklıma nasıl Maria Vasilyevna Maruneviç o koydu bu temeli. O hem ta çoyu Gagauzyan öğreticileri, araştırıcıları bu işler de şimdi ilerilerler hem de yüze çıkar böyle meraklı kağıtlar, angıları kalacaklar bizim historiyamızda hem de elbette ki olacaklar bizim masalarımızda. Bize jurnalistlere gerçekten pek lazımlı böyle sözlük. Ta hangi sferalara sanırsınız hani olacaklarda kullanacaklar bu sözlüğü? Мне кажется, что значение и сфера использования нашего словаря-справочника – это не только школа и не только, как вы сказали, журналистика. Он будет полезен также и в процессе преподавания гагаузского языка и литературы, потому что сейчас по программе, помимо изучения произведения автора, требуется, чтобы учитель вместе с учениками дал характеристику исторической эпохи, которая отражена или в которой жил сам непосредственно писатель. Здесь тоже нужно вот знание этих терминов. Кроме этого, я думаю, что он будет полезен и нашим общественным деятелям, потому что они выступают, делают выводы, а также если судить по нынешним некоторым нормативным актам, они должны владеть хорошо терминологией гагаузским языком в той или иной сфере. Это тоже им как одно из подспорьев. Ну и простому человеку, простому обывателю, кто заинтересован в сохранении своего языка, своей культуры. Ну и уже в эти дни после презентации приходят просьбы для того, чтобы получить возможность доступа к словарю нашим диаспорам за границей, потому что у них есть и воскресные школы, и курсы изучения языков. Ну и наш словарь – это есть еще одно свидетельство о том, что научно-исследовательский центр Гагаузии имени Марии Васильевны Маруневич прикладывает немало усилий для того, чтобы совершенствовать не только гагаузоведение, но и способствовать распространению языка, культуры, обычаев, традиций, их сохранению и свидетельствовать
свидетельством тому, что научный центр движется все-таки в этом направлении правильно, является, я думаю, то, что у нас есть уже большой, как вы вначале сказали, арсенал словарей, и русско-гагаузских, и гагаузско-русских, и даже есть русско-гагаузско-немецкий словарь, непосредственно русско-гагаузско-румынский словарь. То, что буквально несколько месяцев назад на одном из заседаний ЮНЕСКО гагаузский язык был исключен из числа исчезающих языков, так как об этом вот свидетельствуют и вот такого рода издания, и то, что все большее количество людей проходят вот все-таки курсы гагаузского языка всех 3 уровней непосредственно, это тоже немаловажно. И я надеюсь, что руководство Гагаузии и впредь будет уделять внимание такого рода изданиям и все-таки изыщет средства для того, чтобы во 2-м издании у нас появилась и 2-я его часть, гагаузско-русская часть. Ну и я благодарна, еще раз говорю, что и Татьяне Ивановне, и Ирине Анатольевне, и своим рецензентам Диане Евгеньевне, Анне Даниловне и Екатерине Геннадьевне, а также всем преподавателям, которые ни разу не отказали. И я считаю, что это не только моя, допустим, заслуга, это наша общая заслуга и еще один вклад в сохранение и развитие языка. Светлана Яковлевна, ben bilirim hani historia предметini siz götürürsünüz 35 yıldan ziyade. Bu sevgiler, bu sevgi kendi zanatına nereden acaba geldi? Kim size bu yolu açtı? Kim size nasihat verdi? Hani bu yolu alasınız. Hani bu alis sizin ömrünüz. Ben öğrenirken okulda tanıştım öyle insanlarla önce Lidia Ivановна Popova hem Marina Yakovlevna Proshchkina. Lidia Ivановна öğretti beni de onun uroklarında oturduk aç kazla. Marina Yakovlevna söyledi bana öyle. De sana hepsi dokumentler. Sabah gidersin Kişinova. Hem verirsin dokumentleri, spesialности история hem pedagogika, öğrenirsin sonra dönersin geri işleme. O hem öğreticiydi historiada, hem de o direktör de okulda, ya da ben işlerdim pioner vajataya. Öyle da oldu. Öyle de oldu. Sonra siz öğrendiniz, sonra üniversitet, sonra tanıştınız Мария Васильевна Маруневич'le, sonra Петр Михайлович Пашалы. Мария Васильевнa'dan tanıştım, açığa öğrenirdim Kişinov'da. O kardı İstoria Moldavskaya SSR başka fakültetle da açığa bize söylerler, hani otururlar, açık azlan da biz de istedik bakmayız, bizde kim bizi yürüderdi, o geldi, dördü de gitti. Da ama biz açığa gittik Marия Васильевнa'yı orada. Yoktunca mayıl olmama. Mayıl olduk. Sonra Pетр Михайлович teklif etti beni merkeze işleme. Öyle şimdi ben dönerim колледжden merkezden kolej. Zaman yetişir mi? Yetişir. Biliyorum hani 40'tan ziyade sizin çalışmalarınız, hangileri yerleştirili izdaniyelerde Moldova'da hem de aşırı devletlerde. O da ayrı bir iş. Bu hani yaparım da ben sanırım öyle, hani sen bunu bildin, sende bu oldu, sen bunu topladın. Durmasın o sende
полочкаларда yani ver onu okusunlar hem bilsinler başkalar da hem bana söylerler sen bunu da tiparlamadın, sen bunun için da birer statya vermedin. Niçin sen hepsine bunu verirsin? Olsun. Olsun hepsinde. Öyle söylerdi de Marya Васильевна, если есть чем поделиться, делись. Güzel Nasat. Hem nasıl da burada bu sözlükle var sizde, siz ondan paylaştınız. Bizde de olacak. Çoğun da masalarında olsun. Hem de tabi soru soracağım. Elektron variantı olacak mı? Çünkü da. herkese belki kolay olamayacak aslında. Çünkü tiraj 300 bin. 300 affedersiniz 300 sözlük. Olacak Gagavuz Bilim saytında olacak elektronda varianta. Ben isterim söyleyeyim hepsinde. Döneceğim Rus diline. Я хочу обратиться ко всем людям Гагаузии. Если у вас в вашем арсенале, у вас дома имеются какие-то интересные факты, документы, артефакты или какие-то интересные познания о ком-то либо о чем-то, обратитесь в научный центр, и вам помогут их сделать достоянием всех, потому что это обогащает историю, культуру и традиции. Öyle çalışmalarınız durmamayınca hani hiç durgunmuyorsunuz. Hep bir şeyler düşünürsünüz. Hani sadece bizim dilimiz, bizim kültürümüz ilerlesin de unutmasın kimse bizim dilimizi, kimse unutmasın Gagavuzlu. Потому что чем больше у нас останется вот таких источников, свидетельств, тем сложнее будет что-то переписать, изменить, а вот довести истину и оставить последующим поколениям, как бы несовершенно у нас были сейчас электронные источники, но книга всегда остается книгой. Doğru. Aslan Yakulan, tebrik ederim sizi kutlarım bu kağıdın hani bu kağıt peydalandı bizde, Gagauzya'da, hani tiparlandı. Ne söyleyeceksiniz komandanıza? Belki kimi laflar şükür içiniz. Buyurunuz. Я хочу сказать и своему соавтору, коллеге Татьяне Ивановне, и руководителю научно-исследовательского центра Ирине Анатольевне, а также всем своим коллегам и людям, которые никогда не сказали «нет». Огромное спасибо. Не было бы вас, не было бы вашей поддержки, не было бы и результата этой работы. Sağ olasınız Svetlana Yakovlevna. Sevgili seyirciler, tebrik isterim söyleyeyim. Hani Gagauzya'da tabir danışma sözlük Rusya Gagavuzca tiparlandı. Onun avtorları Tatyana Kiryakova hem Svetlana Romanova. Şükür ederim hani geldiniz bizimle bu sabah vakitinde birlikte programımızı geçirdik. Sağ olasınız. Çalışmalarınız başarılı olsun. Hepsine iyiliğin ömür yol. Sağ olun. Size de.